Kublai pi baro shaka tup kubor jungi kadon Bosco Media Network. Kimat kiba kongsar mentara sengi kilong. Penbenar tarik tab vote MP ka ECI hasilong batura kat kendai tarik yayong. Laken kamai bean yaki arshaka rapido hasilong. Wanjungo u ADG Ravi Gandhi yaki kitab yada kaput EBSF. Ban Rai kakur kharbani ban tuet yaki ba penyap dusmon ya umak bon bonisan. Tomentang ni apai shaki kubor ki ba kambania. Ka Election Commission of India ECI kala penmi kubor ba ka election shaka yeng dorbar thawan Lok Sabha jangkari kan sedang haka khat khandai tarik uyayong ar hajar ar pusau. Ki artali ki Parliamentary Constituency Shillong Batura na Meghalaya kin tap vote haka phase 1 kata haka khat khandai tarik uyayong. Yaki vote an sedang nyo haka saw tarik ujeliu. Barok ki kam election Lok Sabha ki dei ban deblut plon haka sngi palei henriu tarik ujeliu ar hajar ar pusau. Ka Meghalaya kadon artali ki Parliamentary seat Shillong kabalami ikmat da ukertong ka seng Kongres ba Vincent H. Pala ba Natura da ka kertong jo ka seng NPP agatha ke sangma. Menta ka kenti ka jengya kun kan itenat bha da ka jingmi bon ki parti kan thup ya ka Kongres NPP VPP ba TMC. 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन दिस विल बी कंडक्टेड in phases, and first phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. Fifth phase में होगा second phase of the Assembly of Odisha 26th April and 20th May. Then sixth phase and seventh phase also Odisha would have the Assembly elections. Sixth phase being on 29th April and 25th May elections. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो. कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट. 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ विच 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग. छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं. शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल Phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है. फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार हैं. और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी. सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा. तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है. सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में. सेकंड फेज notification will start on 28th of March and
date of poll will be 26th of April. Similarly, here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification और date of poll would be common. फेज 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे. सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे. फेज 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start and by that time other than that entire South India would be complete, entire Western India would be complete, North East would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी. 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी. बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी. काउंटिंग Commissioner Ketenat Transport ke Sorkar Jela ba I Karmalki haka khatsan tarik uleber ulapan bena bala ken bea nyaki arshaka ki ba kamai rapido hanong ba Shillong namar kani kade ke company ke bampat dan ke permit na ke transport department jo ke Sorkar Jela. Mariami kani ke jingpen bena haka kadri tarik uleber ka kunhun kinongnya arshaka ki baju kamai jakpo da ke bakit ya kinong lek nawan. Kila syong jingalang Hamadan Malki ban rai bakin beteng bet ya kajing kamai jongki bat kinet ya kendu obyang ya Menteri Transport banyak keren badai ban ai permit ya ki arshaka bakin kamai shimet amshu haka kerteng jongka rapido. Presiden kinongnya arshaka bak kinong kendri uloong mentaladap kumba pra lani kendai benai bakila let ya kendu ya Menteri Transport Minister badi District Transport Officer DTO ban kerpat bakin ai permit ban kamai bat kensiu khajna tang syakatanat transport bat syaka Sorkar Jela syakinu kinu ki company. Uloong baki arshaka ki ba kamai jakpo ki kwa ban yo ya ka permit shimet ban yasno bat kanu ka company. Habaya sno bat kinu ki company ki hap seu ka khajna syaka Sorkar bat syaka company. Kalabu ka jinglut ya ka jingmen toy ban pendap ya ki jingdon kam hayeng hasam laong uni urang ba. Ba pila ban ye tu le se ka meeting ka ba pia long tasi. So nakalang ni mentasi khot ya kan ka jingalang halor ka issue ka ba ngingi de nakalang jungi ngi de kini ki bakamai arsaka by taxi te nakalang jungi ngi la ai jingtho sha ka Sorkar te nadu last year kad ba ka Sorkar kapsem na reply ngi halor jungi ta jingtho te kad ba menta na po DTO Transport Department kila plat ya ka permit te halor jong ka permit anda nangi ki members baro ki bay kamai kindal isim te ki ong ba ngin haban asit bat ki we ki company te nakalang jungi hakatu ka points an order ka bangla ai po transport minister ngila ong ba nakalang jungi ngikwa bangin ngin shimya ka permit ngin siyo ka permit ba ka tax ling ba jong ko government ngin om kwa ban let ling ba jong kinu ki company te nakalang jungi takatahi but ngikwa namar ba ngin long individually but self benefits katahi nakalang jungi
Tengi iba menen na kaleng jong transport i kamar kide loong ba kini ki ba kamai rapido na mar kene ka apps kade na ko Bangalore in itu utau breu ki loong ba kalong bi ai te kila ban kendiat dan keren halor kene no ba so jupi Halo jong kata ngingim di ki bakamay rapido. Ngingi di ki bakamay dagi skuti jong la disimat. Takadawin sayang offline ro. Nama balik bangi kamay da ka skuti ka jong la jong. Ngi kamuse ling ba jong no apps. Nama balik kani ka di kalat ka kam bayok kam yo jam jong i khana samla baro. Te halo jong kata te ngim don i halo jong tau apps jong rapido ni jong kino ngim don i takadawin yang halakti ka jat la jong bangin kamay. mat hadu mentapi na kaleng jupi ke mat sia kide ki offline Ngini ki offline riders tamba halo jong kata ro ngila ai ki tu ki points and order ko mangalaong ya ka sarkar bangin sim ya ki permit alias nginyo identify nginyo ki kinja identify ba kanang makan sok kale kawan di customer hadu menta ka nungot kia dan seha kene ka hadu menta te ngidon kumba lai spa tam ngim la ban batai exact ngidon kumba kumta he lai spa tam kini ki ba kamai ya asyaka ki la register nam le se ka don nam da ka hadu menta te kampat dun kanu ka jing register ngi kamai be kum to te takadaw namar ba ka jing bom register ka de ha ka jing bom sim kit clear ka sarkar halo jong ka to ka jing thok ka bangila ai mangi tingi bagi ong ba kin kum go to ga Z 24/7 dai ka to ka de ka company ka ba na ko jila ka bala itu da ka sarkar jila ka ba ai transport hato pin let's say da ka sarkar ka sim bi ai ni pete ban sim ban kamai tifin register na ambat kine let's say halo jong kata te ngi ngila ong hi ba haka tu ki points gila don gi bon gi points ki bangila ai ba namar jongi namar kini ki ba kamai kamde ka ba kamai kalong nganong kum ki taxi sto ti takadaw kalong ka simjing ba hingi bangin kamai sabat kiwi ki company ladangi siu ka permit ba ka tax sa sarkar ngi haban siu sai gitu ki apps nama gitu ki simport right te kalong ka simjing nama ka jingyo jingkot do kamde ka babyang te halo jong kata ka momot ba khamtam ngidi ki two wheelers riders ki bike taxi ngin na kamai ka por slap nginyo kamai kanno te khamtam halo kata ro sa ka por telang nginyo kamai tak ano trip tamon pendap yu ledi ru kamlong ka masok kan te nakalyang jungi hi baro te ka menjor ka pamenta kalai ba ngi kwa ba individually ngim kwa bangin bat kini kino kan pila sim jugwet non naga ko government ban kamai pan kajingbit kata kan kajingbit te namar ba ngila ada ai gitu ki nadu lasya ngila ada ai gitu ki points and order ki jongi ka kari ka sarkar kampat ajingbit yangi te ngile kumno habang imdon kamdon jam te kan ni kadikala jo kam jam yangi khana baro Timenta na kaleng jong pi le se pi dang thun em man le ikandu biang ban yakran biang halor kane ya ka sarkar pat lane ya ka BTO ka jumenjor ka pamenta singi ka bami nang ne kadi ka ba ngimut ban ikendo biang next week ya transport minister badum buram jongi te halo jong kitu ki points and order ki bangla ai ki bakar reply kam pat yo te katai next week kifin le menta ba fun pat yo ban yakandu le se kila kin bi anje ban kamai tena kaleng jong pi pin sangi aswa ka kamai ne pin dang continue ban kamai ne ya ka jing ken bi an de ngim songi ban ken bi an namar ngim de ki khana ki bangi tu ni yang nasam nang ne nang tai kadi ka kamai jak po jong isiman ka bangi kamai hi ba imi la jong kiti kejan te ya ka pamenta ngi nakalyang jungi baro ngi menjor be bangi nya kamai namar ba la ngim kamai ru ngi thiet jing thiet yang asam ngi thiet akai galong kai bazinja kelada ki pulet le se ki bat ipi na man i katpung ko to ko khobon menen ba mi ba ki pulet kin pitngor la ne kin chimkia kin bat la ne pinstom ik to ba kamai bi an kumno kin le se ha dada ki pulit ki bat tengin ong be baka jing tho ngin ada ai ko sarkar to ka sarkar ka khompa reply ngi tengin le kamno kan habang em don kam don jam tangi haban dada di man ki khana ki bai di drugs ki bai kumni om tai ki bang itu ithiam ni yang nasam te ki la ban sim habok anya ki kan ni bang em dei to kam kita pila juga kami tio ayo halo kan jeng panjang bet jadi yo ngila kendo i balamen to ko poin dang don balamen ngila kendo ya transport secretary ngila ada kendo ya transport minister ngila ada kendo ya home minister ngila ada kendo i deputy kita iga se ko jubab ko to keluarga aku pi kajubab ki siong ngin sa reply hadin mentala kan as of now te kalong ya ka pamenta kalau ni trak nai banai mo yang pat yo jubab te fi ong ba fi kamai offline dai le se pi kumno ki briu ki itu ya pi ba fi kamai ro pido pi kadon em ka stand ba pi yang
Tapi macam pada pasang kali jong ini mah kandiat, cuma pi ong tan pi kwa long individual. Hendak pada dangi ya pada sun sendang kini ki bayang surat makanan ya pemi pada kertang pada rapido. Dah luar katu pak kai bilang kon ong. Kata ngan batanga isi namar menta kalau long mix up. Ngimtip ki kenoi kena rapido, ngimtip ki noi kena ke bodon mat ngimtip ki kena jong ki we ki company. Te kalau long mix up, ngimla bat nong bau ti di kena jong ni. Ngimtip yu di rapido ro. So, nakaliang jong hi tengi bakamai nyong bet kong fenet dak skuti ngim ong dakan. Ravi Gandhi, Additional Director General Eastern Command, Kolkata, ulawan jungo arsngi haka khatsan bat khanriu tarik ulaber yaki ktem joki pulit yada kaput Border Security Force BSF ha Meghalaya. Kani ka jingwan jong new officer rangba jong ka perton yada kaput. Kalong ban penlong yaki kaput India Bangladesh ki bas kem na kanu ka jingwan rungtu jong ki briu na shillong put namar kari baro ka wei kadang penkre ya ka election Lok Sabha ka ban sedang haka khat khandai tarik uyayong. Haka jingya lang bar ka jingya kendu bat ki officer rangba ka BSF ki ba pet yaki ketem kaput. Ravi Gandhi ula kentu yaki bat yaka perton baro ka wei banong ki bala kre ban pet ngor bat yada klem shong tait baro shilenter ki kaput jong kari. Ya Ravi Gandhi lapadiang sngau burom da Harbak Singh Dhillon, Inspector General BSF Meghalaya Frontier, bat ki wei ki officer rangba jong kane ka perton yada kaput. Udhilan ula batai ki jenet ki bayadai bat ki jing trekam jong ki BSF haki ketem yada hakeleng ki jaka jong kane ka jella. Haka khatsan trek ula ber Ravi ula let jingo ki ketem kaput haki lum garu. Haka jingya kendu bat ki BSF Sainik Samelan Hatura ula kentu yaki officer bakin pet bha yaka kot ka khia joki perton ki bayada hakane kathan. Kum kaburom yaki no sensyar ke Meghalaya Ravi Gandhi ula let ya kendu ya ulat ka jela Phagu Chauhan Haraj Bhavan ya uba DP Walang IAS Chief Secretary bad ya Director General ki Pulit Dr. LR Bishnoi IPS ha office trekam jongki. Haka khandriu tarik ulaber Ravi ulalet jingo yaki ketem yada kaput Border Outpost BOP hadauki perdiwa bat lengkat. Ulayat hu eki officer hakini ki ketem bat pensyur ki ban imsni top halaki kamram bakari kala benshet haki terpeng joki. Ula aki kentien ya ro ya kajing minot bat kajing treshitom joki perton BSF banyada ya kishnong kitau haki tan kaput bagi pat ba kilayo ban imsuk imsan na kajing don ki BSF hasenda jongki. Kakur karbani khasi bat jantia haka khandriu tarik ulaber kala penlong ya kajing yalang bakerpang banyak ter bat perkat sani baha halor kajing syak penyap dusmon jong usamla Macbon Bonison Karbani kabalaja haka lai tarik ulaber hajar pusau hanongston. Hakani kajing yalang ladon lang uba Bestarwell Karbani Presiden rangba jong kakur Karbani u General Secretary ba Macmillan Karbani uba Franklin Karbani Vice President nongston ba Alfred Karbani Vice President Shillong bat kiwei kinong kitkam jong kakur nasau semper yap motion road Shillong bat nakibabun ki jaka. Kakur Karbani sengkmi leng ba uba Macmillan Karbani ulapan bena ba kajing yalang kala rai ban ai kajing kershan ba pura ya kakong Violin Karbani kabade kakmi je usamla Macbon Bonison bat kayeng kasem hadu ba kindayo ya kahok. Kani kajing yalang kur kala thungru ya ka komiti bakerpang bakan treshitom ban twet hadu ban dalap din ya ki weipat ki runar transnam ki badon ketilang ban penyap dusmon ya ka jingim ukhun joka kur Karbani. Karbani. De matak sengi kalika sengi kepa ngiyalum lang ya ka executive committee joka sengkur Karbani kepada central body. De kanik meeting kita khat balawan tasni nasional. Kita khat executive committee jingi balawan Southern Fair Circle nangta balawan nang tena Umbiap Circle nangta kini khat ki bawan Motion Road Circle de idan ka executive committee tasni ko kacing penyat jon i vice president jingi ba Alfred Karbani tapi ka hagini kinap smi kumbak pai ba klate de ngiru nakalian kurni kendet loke ke bakandit bang patjia kumni ya ka kur kecak sumi de hadian baki paradokhat
ngilia phone keleng kini circle kepada ki unit jungi tengi la shim karai bangin syong men perkhat ikan ke kam kalau kini ke jingsha penyap dusman jong uni ukur uja jungi mak banisan khabani kabalaja ka met jong kalai tarik dengan don rekat hang ni rubat ki paran ke kam jong sengkur khabani central body rekat rubat i kong violin khabani kepada ke kemi jong uni samlah kebalasya penyap dusman dihadin bangilaya perkhat bah ke executive committee ngila sim katok ni kirai te keban kong ke executive committee ngila penrem ya kanika jingsat nyab dusman ke jing sim ya ke jing imbreu ni penrem bat ni snow baka executive committee jungi ka kamdei tang baka penrem namo de kurja jungi ndeng penrem bala de kurja jongno jongno kamdei ke kam jungi breu ban penyap lakang persa ini beri open penyap. Dia kenika jingsap penyap ni kurja jungi ketika jing syaliat dusman, bat ketika kamriu cloud. Kebangi wer ya ke imlang asalah. Ya barok dengan penran ikut menjadi kejakan. Ngim dan hok mengi beri open penyap. Tamu boleh balak ban sim ni jing ba ai jing jing. Dek baar kebangi sim karai tersengi kolong ba ngin kersang. Ya ke yang kesem jungi kong Biden but kibah yang sem barok jungi ni penpau na kaliang kur ke yang smusik ni penpau yang smulem but ka juga poro ni dwai blai ta kerat mana ke juga thai ya kamen sem jong mak banisan karbani tengi hak Hakan ni kesungi ni dia rai dengan kesan. Ya ke belawan dia hak kur kejat sungi. Tengi kepat iki kur ke bios ngol lembakan ni kecingkren. Ngin mi sakmat. Ngin penrem bat ngin kesan. Ba ngin mailat kum kini ke kamriu klau. Kinja omletang hak kur ke jungi. Henry hakiwe pat ki kur. Kejing sniu kala nang roi nak kapor. Yang itu kam ban yateli ban radin kong ikum gini ki real transna ki bala nak pos ki pensions air ki nong stein kam tam te ke balai ke ban yirai kolong ngila thau ke komiti ke bekertang po kejing pe jing ba mani kum chairman bat kini ke komiti ke bekertang kan boden ya ki ek bedai bat kene ka jing sya penyap dusman uni o kur ucap jungi bat kini komiti kan hab ban tristam nanismat kumno ba ngin wat banyak iki kiba kumka exit komiti ngila aibor mene nang ba kayeng kesem haka wisni kan yo ya ka hok halor jong ke balawan ja haka yeng sem jong kong violent tingi snup thu na ka report kiba yeng sem kini kemudian ketang kejingnya penyap pramarwe nak report dengan bahayang sem ke balawan hak meeting kasyai ba dangdon syuk badon ti hang ni de halor kani nak kalian ka sengkur ni hap nya tristam banwat kilat kelenti kumno ba kayang sem kong balen ba une ba sya penyap punyo ya kahok kumba kayeng sem ka lakerpat ya sengkur de hakne por ngasim ya kani ka benta ban ai khuble ya baro ki seng bhalang ki balawan sakmat ban kersan ban penrem ban kersan ya kani ka jingtmu yung ka yeng kesem ban yo la kahok halor kani ka jingsap nya dusman ban penrem ya ke bala jia ha uni samla yang ai kublei na kalian sengkur kapani ya baro kiseng halang kiba nilai hakini ki knyap sngi la lum ki meeting ba pair ki jingalang ba pair ban kersan ya kani ka jing tmu ban wara ya ka syongsuk chong sign sesin pat ka than ka dong jungi ka west castle ai kublei ka pang ro itu ki association jong ki tourist taksi ki bala penlong ki program ba pair ban kersan ya laut khat
kublai sibun na kaliang jong ka sengkot kabarin joni na kublai ru yaki press ke bala wan mata kasni bat ketur bom dam tasni de ngar ngabu ka jing kerpat mengin ya trailang kumno ba ta ki badon kiti hakane ka kamrip klau poniok kem bat kiniok ka jing pristom kat kum ka ai de ha ba kham kong san na kalian ka executive committee ngila syem karai bangin apil syaka police department ngin kerpat iki bakin tristom kumno ba kinyo kem iki we pa ti badon kiti nama ngila smutho na kajingelang balong halai haka hakani gesni hakani gesni belada atli kajingelang balong hanong sulong bat balong ha nong stoy na kajing kran jeng seng balang pero ngis nutu syai bahkan ni kam di kam tang we bro tengi kerpat di police department bahkan sobahaban penkloy ha kajing toket juki kenang mangin lap ya kajing sisa ka kur matangi sah ko umdum nrengi kemen bo blay try kamran nggunong thau unum ino ya seng kur kajing bat kajing sisa kan sapau ko we sini tenga ai ko blay season 4 yaki para bawan hakane ka komiti min ya besok lesan syala ki jong snok Badak itu ki khubor ngila poi syaka pokun tat hadu bangin daya shan biang kublai shibun.